ассалому алайкум тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони Симои шаҳри Панҷакент тақдим мегардад. Дар студия бо шумо Сабрина Акрамова ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. чӣ бояд кард то ки зарарҳои эҳтимолии офатҳои табиӣ кам ва таъмини устувори мавзеъҳои хатарнок роҳандозӣ карда шавад? Ҳамин гуна ҳадаф дошт чорабиние ки дар толори хурди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳр Шавкат Бобозода баргузор гардид. гузориши аввалини пайғом дар ҳамин бора. масъулони мутасаддиёни гурӯҳи ташкилоти ҷамъиятӣ оид ба амалгардонии лоиҳаи таъмини устувори мавзеъҳои хавфнок дар толори хурди мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳр бо раисони ҷамоати деҳот мулоқот анҷом доданд. чорабиниро муовини раиси шаҳр Шавкат Бобозода ифтитоҳ намуд. сипас Рустам Раҳматзода ба сухан баромада ҳадафи сафари гурӯҳи корро ба Панҷакент шаҳр дод ва гуфт ки мувофиқи нақша Бонки ҷаҳонӣ ҷиҳати пешгирии офатҳои табиӣ, ҳифзи ҷангал, соҳил мустаҳкамкунӣ грант ҷудо менамояд ва маблағҳои он ба 6 шаҳру ноҳия аз ҷумла Панҷакент низ ҷудо карда хоҳад шуд. дар мулоқот муовини раиси шаҳр Шавкат Бобозода низ алоқаманд ба мавзӯъ андеша баён дошта таъкид намуд ки маблағҳои минбаъд ҷудошуда бояд мақсаднок истифода шаванд ва дар ҳалли мушкилот ҷой дошта кӯмак расонанд. масъалаи мавриди муҳокима қарор гирифта раисони ҷамоатҳои деҳотро бетараф нагузошт ва қисми зиёди онҳо албатта ба ҳамин хотир саволҳои зиёд пешниҳод намуданд бобати масъалаи мухталифе ки имрӯз онҳоро ба ташвиш овардааст ва аз тарафи мутасаддиён ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. дар чорабинии дигар аъзоёни гурӯҳ низ фикру мулоҳиза баён намуда изҳор доштанд ки ҳамкорӣ бо созмонҳои хориҷӣ барои Тоҷикистон нав нест ва мо хуб медонем ки роҳбарияти олии кишвар маҳз ба ҳамин хотир имрӯз сиёсати дарҳои кушодро роҳандозӣ намудааст. мулоқотро муовини раиси шаҳр Шавкат Бобозода ҷамъбаст намуда ба меҳмонон барои маслиҳатҳои судманд изҳори сипос кард ва дар як вақт аз раисони ҷамоатҳои деҳот даъват ба амал овард ки ҳамкориро дар ин самт бо ташкилоти ҷамъиятӣ оид ба амалигардонии лоиҳаи таъмини устувори мавзеъҳои хавфнок вусъат диҳанд ва ин албатта ба манфиати худи онҳо хоҳад буд. гузориши аз нуқул Мавлоно Шоҳисан Солиев аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр. роҳбарияти Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент пайваста тадбирҳо меандешад то ки мардум аз қарзҳои имтиёзнок бархурдор бошанд. бар мусоҳибаи мо таваҷҷӯҳ намоед. филиали рақами 34 Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк дар шаҳри Панҷакент аз як қисми амалиётӣ ва 19 маркази хизматрасонӣ ва аҳолии шаҳру деҳоти Панҷакент хизматрасонӣ карда истода аст. яке аз намудҳои асосии хизматрасонии бонк ин пешниҳод намудани қарзҳо мебошад ки имрӯз амонатбонк қарзҳои истеъмолӣ, қарзҳои кишоварзӣ, қарзҳои гумрукӣ, қарзҳо барои соҳаи сохтмон, қарзҳои саноатӣ ва яке аз қарзҳои имрӯз ба аҳолӣ бисёр дастрас ин қарзи дониш 2021 мебошад ки ин барои аҳолӣ маблағи қарз то 15,000 сомонӣ, миқдори фоизаш 18% солона ва муҳлаташ то 36 моҳ мебошад ки метавонад аҳолии шаҳри деҳот аз ин қарз истифода бурда барои харидорӣ намудани сару либоси мактабӣ, харидорӣ намудани таҷҳизотҳои хониш ва пардохт намудани маблағҳои таҳсили фарзандонашон дар донишгоҳҳои олӣ истифода баранд. ва имрӯз мо кӯшиш карда истодаем ки ба аҳолӣ ин намуди хизматрасониро корҳои фаҳмондадиҳӣ кунем ва то ки аҳолӣ аз ин қарзҳо истифода баранд мо дар хизмати мардум мебошем. нон шудам шоистаи хон шудам. бо ҳамин ном дар тарабхонаи дӯстӣ шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр озмуни шаҳрӣ гузаронид. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. нон шудам шоистаи хон шудам. таҳти ҳамин унвон шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр озмуни шаҳрӣ беҳтарин нонпасҳои шаҳру деҳотро дар тарабхонаи дӯстӣ гузаронид. ба маҳсулоти нонпасҳо хоса шаклу сифати он нигариста пай мебурдед ки ин ҷо беҳтарини беҳтаринҳо ба ҳам омаданд то ки маҳорату малакаи худро намоиш диҳанд. сифати нон дида меравад ва ба назар чунин мерасед ки
آن را گویا مخصوص رنگ کرده باشند. حالان که رنگ نان البته از سرخی آتش و مهارت کامل پزنده ها وابسته می باشد. اعضایان حکمان از محصولات به نمایش گذاشته اشتراکچیان آزمون دیدن نموده بهاگذاری می نمودند. با استفاده از فرصت موافق با چند نفر اشتراکچیان آزمون همصحبت شدیم. در محله رودکی یک کیوانزن ما رسم و رسم قدیم با من سند سالش کلام زنک قطرمه دیگی پخت که قطرمه رو همه وقت در دیگ میپختن. من این رزمیر همون دیگ گرفتگی و یک صنعتی و این البته دهاولی در دیگ پخت. اما محصولاتی که در اینجا میبینیدون از بس که در محله من و خانه های بسیار آشیانه بسیار است. من اینجا پختگیشون همیشه در دخوفگاه ها یعنی تستان های خانگی به پختگی برای همون من خودم حواسم رفت اینه دیده برای همون در این روزا آزمون هم زنه که گفتیم که همین پزد که زنهای آینده به همه یاد گیرد طرز نمود پختنشه. اگر یکم کس به همین نام معقول شده باشد البته بیاد ما هم زنه که نشان میتیم یاد گیرد همین پختنی همین قطرمه رو. برای همون باوری کامل دارم که در این روزا آزمون همه زنهای ما البته پسنده هستند، کیوانو هستند، یک جای نمایان را اشاره میکنند. در خاتمه بعد شناسایی بهاگذاری به مهارت ملکی به عنوان نامپس اعضایان حکمان تحت رهبری مدیر شعبه کار با زنان و عالی مقامات اجرایی حاکم دولت شهر همزیر زمان و غالبان را معین و به آنها سپاسنامه تحفه تقدیم نمودند. ما بهترین ها را با یک تحفه ناچیز میخواستیم سرفراز گردانیم. اینها ابراهیم و برنا. از جماعت دهات رودکی رفشان و انیسه نامپس. محله بایمراد خالمراد خزینه و از محله شادیانه کمال و رخساره. همینطور با عنوان جماعت دهاتی کوسه‌تراش در کلاس با دیگر اشتراکداران آزمون مهارت بهتری نامپذیر را نشان داده صاحب جای اول گردیدند و حقوق اشتراک در دور ولایت آزمون را پیدا نمودند. مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی شهر را میتوان بارگاه حقیقی هنر نامید، زیرا اینجا برای کسب آموزی داوطلبان پیوسته غمخوری کرده می شود. گزارشی از آنقل مولانوف و اسماعیل جان خالف از این مؤسسه. رهبرت مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکین دیرکتور عبدالحلیم خضرو با مقصد جلب هرچه بیشتری خلق کننده‌های مؤسسه تعلیمی تدبیرهای ضروری اندیشیده فعالیت کمیسیه قبول را خوب به راه مانده است. من متحر و ماهیره کتب کمیسیه قبولی مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکین ما داوطلبان را از روی اختصاص‌های تراکتورچی ماشینیست، راننده چلونگر، دوزنده، مانتور برقی، کفشرگری برقی و گازی، کفشرگری گازی، سیستم کامپیوتری و اینترنت تکنولوژی، حسابدار با دانستن کامپیوتر قبول کرده ایستاده‌ایم. باید تذکر دهم که خوانندگان بعد صنف 9 سال تحصیل می‌نمایند و برابر دیپلم شهادتنامه مکتب میانه یعنی که اتستات صنف 11 میگیرند. تحصیل بعد صنف 11 یک ساله میباشد و دانشجویان دیپلم اختصاصی داده میشود. دانشجویان را با جای خواب بپول و 2 وقت خوراک گرم تامین می‌نماید. تحصیل نیز بپول میباشد. وزارت ما عین حال با بانک رشد آسیا همکاری دارد و همه تجهیزات‌های زمانوی را به مؤسسه ما در صنفخانه‌های اختصاصی نصب کرده ایستاده‌اند که این برای باز هم اختصاصمند نمودن دانشجویان نقشی کلان می‌باشد. حجت‌ها هر روز از ساعت 8 تا 4 صورت می‌گیرد. استراحت روز یکشنبه.
марҳамат ба муассисаи давлатии литсеи касбии техникии шаҳри Панҷакент. мо шуморо интизорем. روز به لیسه آمدن از صوب وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان به این بارگاه هنر مجموعه تجهیزات ضروری تعلیمی وارد گردید و نظر به اطلاع آموزگاران این روند چند سال باز خوب ادامه دارد. من ارکان زرینه عبدی و آموزگاری فن فیزیکی مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکن میباشم. پیوسته با دستگیری وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان شیرین امانزاده با مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکن تجهیزات‌های زمانوی دسترس می‌گردد و اون امکان می‌دهد که روند تعلیم من بعد باز خوبتر و بهتر گردد. از جمله امروز 16 اوگوست بیشتر از 100 نامگوی تجهیزات‌ها به مؤسسه ما وارد گردید. این امکان می‌دهد که دانشجویان ما تعلیم استحصالی خود را بهتر گیرند. چند پیش باز یک تراکتور نو وارد گردید به مؤسسه ما. از فرصت مناسب استفاده برده من خط کننده های صنف 9 و صنف 11 مؤسسه های تعلیمی شهر دیهاتی پنجکند را به لیسه کسبی تکنیکی ما احترامانه دعوت می نمایم. در مؤسسه ما شرایط های تعلیم پوره براه مانده شده است. باعث خوشنودی است که داوطلبان تحصیل در لیسه زیادند و صحبت ما با یک نفر آنها از جمعیت سوجنه و این گفتگو میتواند دلیل باشد. من محمد جمالدین از دهه سوجنه آرزو داشتم که در لیسه کسب تکنیکی خوانم. من حاضر با جهرم سلطان دیواربک آمدیم، حجت‌ها را سپردیم. خدا فقط انا همونجا میخونیم. چند روز پیش از صوب وزارت به لیسه باز یک عدد تراکتور زمانوی وارد شد که آن بیشک بر روند تحصیل و کسب آموزی مساعدت خواهد کرد. عموما روند قبول خوانندگان به مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسب تکنیکی شهر پنجکن و همساله مستحکم شدن پایه مدیر تکنیکی این بارگاه هنر دلیل بوده میتواند که آینده این مؤسسه تعلیمی درخشان است. вазъи босару либоси мактабӣ ва воситаҳои хониш таъмин будани хонандагон дар кадом сатҳ қарор дорад? гузоши дигари мо дар ҳамин бора. ҳангоми мушоҳидаи мо аз мағозаву бозорҳо ва савдоҳои кӯчагӣ дар шаҳр фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти хониш нархномаҳои гуногун доштанд. масалан арзиши як ҷуздон аз 35 то 150 сомонӣ буд. фурӯшандаҳо ба маводи фурӯш чӣ хеле ки хоҳанд нарх мегузоранд. нархҳоро дар бозору мағозаҳо ва савдои кӯчагӣ кӣ назорат мекарда бошад? ман ин сумкаҳоро аз душанбе овардам. нархи инҷа ҳозир кӯча фурӯхтатон аз дигар бозору мағозаҳо чӣ фарқ дорад? нархи инҷа аз дигар ҷоҳо чӣ фарқаш ҳаст ки ман инҷа баъд арзон фурӯхтасем назар ба магазинҳо. ин сумка 55 сомон харидам, ҳозир ба 60 сомон фурӯхтасем. магазин раведага 80-85 сомон. ҳама намуд як хел. ҳамеша як хел. ҳамеш арӯи сифат вобастагӣ дорад. ҳама намуди мисоли гап 140 сомон харимам ки инҷа ба овара 150 сомон фурӯхтасем. 145 фурӯхтасем. дар назар магазинҳо арзон барои халқамон мақсад кам-кам ёрдамам каросем. молҳои мактаби хитой ҳам ҳаст, туркия ҳам ҳаст, молҳои россия ҳам ҳаст. сифат фарқ дорад. молҳои хитой паст сифат, молҳои туркия россия баланд сифат. сифаташро нигоҳ карда нарх мегӯяд. ҳама хел. ин сумка 390 сомон. бо маинаш гирефт, инаш 240 сомон. ина ҳаҷмаш маин 240 сомон. бо ҳамахе намуд ани хитой дорем 180 сомон. ани хитой манбаҳе раскладной сумка 100. сумкаҳои инҷа 65 сомон. ман ин сумкаҳо 110 сомонӣ будааст. чӣ ба инам 110? ин сета сумка инам 110. мана ин дута
роҳбарияти шӯъбаи маориф ҷиҳати харидории сару либоси мактабӣ бо ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи маърифатпарвар ва коргоҳи дӯзандагии маҳсул шартнома бастааст, зеро нарху навои маҳсулот ин ҷо дар қиёс бо дигар фурӯшгоҳҳо ва корхонаҳо нисбатан арзон мебошад. Лекин бархе аз падару модарон бо нархи баланд либоси мактабиро аз бозору мағозаҳо дастрас карда истоданд. ман баротова умеда дар ҳамин корхона 4 сол аст ки ман ҳамин ҷо кору фаъолият дорам. 25 нафар бонувон кор мекунанд. мо ҳамин либосҳоро бо сифати аъло, бо сифати хуб тайёру омода месозем ва шаҳру деҳаҳо мерасонем. аз ҷумла моғиён, фароб, сор, ғезан, ғезани боло, ғезани поин, калхозчиён, таррор ва ғайраҳою бо шаҳрро ҳам таъмин менамоем. боз бар зами ин боз падару модарон ва гапи кӯдакошон гӯш карда аз бозорҳо харид мекунанд ва ман мехоҳам ки ҳамин падару модаро аз ҳамин ҷа харанд. формаҳои мо босифат боз ба фабрика ғайр аз шартномавӣ боз ба харидорӣ мебиён падару модаро. дар як сол мо 20 000 та тайёр мекунем форма бо бонувон, бо коргарҳо. ҳамин хоҳишмандам ки падару модаро омада аз ҳамин ҷо харанд. нархаш аз 145 сар мешавад то 185. ҳам ба сифат, ҳам шинам, ҳам зебо. 260 همه کاسه ما ها اون طرف بدیم 190 سوم این چی میشه نرخش این دو خیلی از 160 همین 290 سوم کجا بری کاسه شما شنبه ايوه 110 نه کجا بردگی نه 110 آخرش چند میشه میخورم 100 мехостем ҳамаи фурӯшандагон маҳсулотҳоро аз рӯи инсоф нархгузорӣ намоянд, зеро либоси мактабӣ ва лавозимоти хониш маводи лозимӣ барои фарзандонӣ ҳама мебошад. фурӯшандаҳо чӣ тавре ки дилашон мехоҳад имрӯзҳо ба маҳсулот нархгузорӣ мекунанд ва ин аз рӯи инсофу виҷдон нест. боварӣ дорем ки дар ҳамаи бозору мағозаҳои шаҳри Панҷакент нархҳо ба танзим дароварда мешавад. гузориши Сабрина Акрам ва Хаём Ҷӯраев ва Зархунӣ Неъматулло. тамошобинони азиз ва ҳоло ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакент ба маълумоти соҳибкорони инфиродӣ мерасонад ки дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба ҳисобгирии инфиродӣ дар низоми суғуртаи ҳатмии нафақавӣ соҳибкороне ки тавассути шаҳодатнома ва патент фаъолият намуда истоданд дар назди раёсат ҳар 3 моҳа ба қайд гирифта ҳисобот пешниҳод намоянд. طبق ترتیبات جاری صاحبکارانی که توسط شهادتنامه فعالیت میکنند هر 3 ماه یک مرتبه و صاحبکاران توسط پتنت فعالیت کننده در یک سال یک مرتبه حسابات خود را پیشنهاد میکنند که نام اینها در سیستم به حسابگیری انفرادی داخل کرده می شود. تنها در این صورت هنگامی برآمدن به نفقه پرداخت اندازه اجتماعی شما به حجم مبلغ نفقه تان تاثیر میرساند، یعنی همچون سابقه کاری به حساب گرفته می شود. ریاست агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакент. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. ёдовар мешавем шумо ҳамчунин метавонед барномаи иттилоотии пайғомро аз ютуб канали мо ТВ Симо тамошо намоед. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.